welcome back to my channel! Yay! Yeah, I'm sorry, we were ever excited болсон. Тэгээд одоо болохоор graduation party явж байна. Тэгээд ever нэгдүгээрт яаж ин хоёрдугаарт амар excited байна. Дөнгөж сая нөгөө photo shoot зураг идрээ бүгдэн дууссан. Гуравдугаарт тэгээд уцаа цэнгэлж байгаа болохоор уцаа жоохон эвгүй бариад тах шиг байна. Anyways, тэгээд яг энэ мөчийг надтай хамт өнгөрөөж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. За тэгээд өнөөдөр миний outfit болохоор ерөнхийдөө яг яах вэ гэх юм бол одоо болохоор graduation party болж байгаа байхгүй өнөөдөр хагасаа өдөр. Тэгээ маргааш бүтэнсээ болохоор жинхнээсээ нөгөө тайзан дээр алхана. Тэгээ өнөөдрийн party дээр болохоор би та бүхэнд юу өмсснээ харуулъя. Миний хамгийн мөрөөдлийн ингээ цагаан хослол байгаа одоо харуулъя одоо. Замбраг байж магадгүй. Гэтэ өнөөдөр болохоор яг graduation party-ныхаа юм дээр ийм цагаан хослол өмсөж байгаа. За энэ хослыг болохоор нөгөө Солонгосоос манай Micas Fashion гэдэг брэндээс ирсэн байгаа. Micas хичээн яг өөрийнх нь гаргасан ийм загварууд байгаа эмэгтэйчүүдэд зориулсан. Тэгээд энийг өнөөдөр өмсөд ер нь жоохон гоё гэж бодож байгаа. Яа би бүр амар excited and бүр ингэ зүгээр өөрийнхөө энгийн байдлаас илүү бүр ингэ дахиад 100% амар excited and тэгээд очиод бүгдээрээ манай graduation party дээр очиод манай найзууд мэдүүдтэй уулзцгаая. Тэгээд тэр хүртэл түр бай. Яа, энэ нөгөө нэг хөөрхөн парty болж байна. Манай сургуулиар зохион байгуулж байгаа. Тэгээд тэр дотор нь хүмүүс хоол моол идээд тэгээд тэр дотор болохоор бас хүмүүс суугаад юмнуудаа идэж байна. Тэгээд энэ дунд таньдгүй зөндөө олон хүмүүс ирсэн байна. Тэгээд энэ дундаас таньдаг хүмүүс гэх юм бол манай нэг Монгол ихч хамт байгаа. Тэгээд надтай хамт нэг анги авж байгаа. Тэгээд цаад чинь бас төгсөж байгаа ахгүй юу. Тэгээд та бүхнийг очоод бас танилцуулъя. Амар camera shy. Гэхдээ яг очоод харуулъя. Би уус ирнэ хэлсэн байна. Түрүүний хилээдсэн ихчдэрээ ирсэн байна. Надтай хамт төгсөж байгаа. Энэ хүн нэг бас нэг камернаас зогтаагаад байна. За манай болрогчаас хамт төгсөж байгаа. Та MSc програм лөө. Тэ? Хоёул бид хоёулаа finance-аар төгсөж байгаа. Тэгээд баяр хүргэе. We did it. Сэтгэлд амар жоохон тиймэрхүү. Хажуунаас. За тэгээ манай халуунаа их гэр бүлийн талаас халуунаа болрогчийн гэр бүлийн талаас манай халуунаа гэрсэн байгаа. Манай Seattle-ийн ганц basketball coach. Амар basketball coach гэдэг. Тэгээ. За Монголдо маш мундаг санхүүж болж байгаа та хоёртаа баяр хүргье. За баярлалаа. Намайг хичээжтэй ч шиг. Окей. Сандра дэна та юу тэмцээн өгдөг байж юу? Манай хэд ингээд юм байна. Одоо найзууд дээр очиж байна. Одоо найзуудтайгаа зураг авах болж байна. Тэгээд Should we do it? Yes. Oh, should we like take this? I didn't know there's those things. Miss Seattle. This is Miss Vietnam. Miss I wish. Okay. I have to be a little taller. Okay. Ready? Wait, no. Biçtik. Oh wait, where's the? Damn, Anaha. Here's my friend Beth. Also finishing up the finance degree, right? Me? No, next year. Oh shoot. Okay, I thought you were graduating. I'm here for you guys. Oh, the yeah? Okay, let's go. It's Keisha Ben. Keisha's right here. If you guys remember her, she's from the UK. To interview a good. Okay, we can do this in the video. And hey, let's go. Okay. You want to chat? Okay. Yes, I am vlogging. Okay. She's my friend. And I'm so happy. How are you feeling? Kind of relieved, but yeah, right. That's true. That's true. Oh, my camera shy man. In the middle. Oh no, my gosh! No, I'm sorry. My camera shy man. No, I'm sorry. I love you. I love you, Lisa. I'm sorry. Aww.
Lisa, come here. How are you feeling? Go. Yeah? Tired. Right. Today? Too much last night. Oh my god. Okay, I can totally say that. Oh my gosh. Yeah. Ooh. Peter no champagne pop хийжин. Тэгээд хата. Амар гоё ярьж. Би маргааш яг graduation-ийнхаа дараа гоё champagne pop хийж бодож байгаа. Okay, my friend Ben. Hello. Happy graduation. Happy graduation to you. Манай найз амар өндөр. She's so tall. Yeah, I'm tall. Yeah, би ингээд одоо I'm wearing high heels but still she's so taller. Oh yeah, you are. I'm sorry. Yeah. I feel so bad for myself. Anyways, happy graduation. Happy graduation. Are you going somewhere after this? Yeah, I'm going for dinner with my family. Oh, gotcha. How about like after graduation? Are you Like tonight? No. Are you staying here after graduation? Oh, Seattle. Seattle. I'm okay. staying. I'm starting EY. Oh, interesting. Okay. Audit. I'm sorry. Congratulations. I'm moving to DC. I know. Oh, DC. Yes. What? I thought you were going to Taylor. Yes. The whole plan is changed, so I'm going to DC. Yeah. My life is full of surprise. So. Yeah. Okay. You gotta cut this shit out for your viewers, girl. I'm gonna cut this. Okay, you also cut out the cameraman shy too. Yeah. Happy graduation. Well, who's coming to the graduation tomorrow? Like 5-6 people. Wow. Yeah, we did champagne and pop picture. And Sanji, you have to take a photo together. Yes, tomorrow. absolutely. Yeah, hold it like that and shake it. Yeah, I'll shake it. We're about to spray it again. Let's go. They're about to pop it. 자, 만에 No, hold it like that. What is wrong with you? flip it over in my cup. No. Alright, hold on. Let's just explain it. Let's explain it because apparently we need a whole process sheet in order for you guys to get this. Can we hurry up, please? Shake it Hold on top of your thumb. and then shake. Alright. If you guys could just point it at each other, that'd be fantastic. Let's go. Hey. Let me show you this. Go. Yeah, we can do it. Want to shake it? Do it, God, do it. Oh my God. Do you masturbate? Wait, what? What's wrong with you Do guys? hold it first, and Oh then my you God, let me twist do it. I really enjoy working with Come here, Professor, and now you're gonna be on my YouTube. Yeah, Professor Kathy, I feel so intimidated around here. I'm just kidding, yo. Is that okay if I speak Mongolian and introduce you? Yeah, sure. За, энэ болохоор манай Seattle-гийн хамгийн мундаг багш Professor Kathy гэж хүн байгаа. Тэгээд амар хөөрхөн. So бидтэй зөндөө зураг авахчаад тэгээд I just wanted to say thank you so much for everything. I learned a lot. I love having you in my class. Thank you. Thank you, Gigi. Yeah, for the Really last 2 enjoy quarters, having you. I really 2 classes. Yes, it was hard, but yeah, I loved it. I learned a lot. Thank you so much, and I hope you see this video on YouTube soon. Thank you. I really enjoy working with you. Glad to have you in my class. Thank you, Really Professor. coming back, and I wish the best for you. Thank you. Well, I need Professor. You know Keep this. in touch. Yes, absolutely. Yes, I will. I need as well. No, I'm filming. Yeah. За би тэд дараагийн парийн дээр ирсэн байна. Энэ удаагийн пари бараг юу вэ? 7 хоногоос наашаага бараг дуусахгүй юм шиг байна. Тэгээд манай тийм нэг бөөнөрөө байжээ. Түрүүний аль нөгөө нэг байсан. Аль дээр байсан яг энэний өмнөхдөр байсан хүмүүс энд бараг их юм байгаа. Их ч үстэй. Яг манай нийлтийн найзууд байгаа байхгүй юу? Юуны байгаа дэж бид нар сая биланс тоглоод тэгээд энэний дараа дахиад хайчих мэдэхгүй байна. Бараг нэг өдөрт хэдэн пари гэдэг нэг хоёр бараг 3 пари хийж байгаа шүү дээ. Манай найз Вьетнамын dear my friend Anne. Thank you so much for cooking today. I love that. How to say thank you in your Баярлалаа. Yeah, баярлалаа. No, I should be thanking you. Yeah. Thank you for coming. Yeah. What are you cooking today? What are you cooking today? Let's see what you're cooking today. Yeah. So, spring rolls, Bella. Yeah. It was tasty.
tasty. Тэнд нь болохоор нэг сүп байна. Шүл гэх юм уу? Тэг ингээ байж юм. Thank you. That's not a cheat check. That's funny. God damn.